Ibihe byiza kanizere ko ukomeje kumererwa neza aho uherereye hagiye hatandukanye, haba amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, tutibagiwe n'abari mu mujyi wa Kigali. Ngayo nguko rero ikipe ya APR FC imaze kuba yagera mu gihugu cya Tanzania, aho yitabiriye imikino ya Sekafa Kagame Cup 2025. Ni irushanwa rigiye kuba ku nshuro yayo ya 45, aho rizahuza amakipe yaturutse mu bihugu bya East Africa ndetse na Afrika yo hagati. Birumvikana ni ibihugu bibarizwa muri uyu muryango wa Sekafa cyangwa se muri zone ya Sekafa. Ni ikipe ya APR FC rero yahagurutse ku isaha saa 5 hano i Kigali mu Rwanda, yerekeza mu gihugu cya Tanzania Dar es Salaam, ahazabera iyi mikino n'ubundi muri rusange. Gusa kugira ngo dukomeze tubyinjiramo neza 5 kuri 5, banzure neza niba warakoze subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana neza nta mpungenge. Ikipe ya APR FC yahagurutse ari delegation y'abantu 34, harimo abakinyi 22, by'umwihariko harimo abakinyi 20 basanzwe bakinira ikipe ya APR FC, hakiyongeraho abakinyi 2 bazamutse muri akademi y'Intare bavuye mu ikipe y'Intare, birumvikana cyangwa se muri akademi y'ikipe ya APR FC twese turabizi. N'abakinyi 2 ikipe ya APR FC yahisemo, kuko abajya guhitwamo cyangwa se ikipe ya APR FC ijya guhitamo abakinyi 2 yari yakoresheje cyangwa se icyo navuga nka selection abakinyi 6 bari bavuye muri akademi y'Intare kugira ngo bakuremo abakinyi bashobora kuzaba yakwifashisha muri uyu mukino muri uyu mwaka w'imikino wa 2025-2026. Ni umuzamu witwa Nshimiyumukiza Claude, hakazamo ndetse n'umudefenseur witwa Shaka Bonke cyangwa se Shaka Bonke, uko wabyita kose nuko nguko, ayo niyo mazina ari kwiranga muntu. Rero nabo bahagurukanye ni ikipe ya APR FC berekeza mu gihugu cya Tanzania, dore ko umutoza yavuze yuko aba bapeti bafite impano nziza kandi bashobora kuzigaragaza cyane muri iyi mikino ya Sekafa Kagame Cup 2025. APR FC ihagurutse idafite abakinyi bagera ku 8 babanzamo, harimo 5 b'abanyarwanda, hakazamo 2 b'abagande ndetse n'umwe w'umunyamurutania. Muri abo 5 b'abanyarwanda harimo niyo mugabo Claude capitaine, hakazamo Umburenga Fitina, hakazamo Nduwayo Alexis, hakazamo Mugisha Gilbert. Navuga ko ari abo ngabo b'abanyarwanda batazagaragara muri ikipe ya APR FC muri mikino ya Sekafa Kagame Cup. Haza yiyongeraho abagande 2, Ronald Sekiganda ndetse na Dennis Omedi, tutibagiwe umunyamurutania umwe Mamadusi nawe wahamagaye mu ikipe y'igihugu ya Mauritania. Ni ikipe ya APR FC ubona ko bahagurutse bambaye neza kabisa, bari bambaye neza mu mabara y'umukara n'umwera, ariko umukara wiganje cyane ku bakinyi, mu gihe staff yo bari bambaye umweru ari we mwinshi, gusa harimo utubara duke tw'umukara. Ku mafoto murimo murabibona ukuntu bari bambaye neza, bivuga ko bisa naho ari ikipe yiteguye inahabwa amahirwe yo kuba yakwegukana iki gikombe, dore ko ugiye kureba mu makipe yose navuga bagiye bahatana byo byonyine nko mu itsinda B bari kumwe n'ikipe ya KMC yara mu gihugu cya Tanzania, hakazamo ikipe ya Murandege yo mu gihugu cy'u Burundi, hakazamo ikipe ya Murandege yo mu gihugu cya Zanzibar cyangwa se Zanzibar ntihara muri Tanzania, hakiyongeraho ikipe ya Bumamuru yo mu gihugu cy'u Burundi. Ubona ko urebeye kuri iri tsinda ikipe ya APR FC kabisa nihabwa amahirwe yo kuba yakwegukana iki gikombe. Gusa tutirengagije ko harimo andi matsinda, harimo andi makipe agiye akomeye nka za Al Ahly zo muri Sudani. Navuga ko ni irushanwa rizagaragaza ikipe ya APR FC urwego uriho mu mikino nyafrika cyangwa se mu mikino mpuzamahanga, nubwo hatarimo amakipe navuga ari on top muri Afrika, ariko harimo amakipe ashobora kuzatanga challenge kuri ekipe ya APR FC. Nkuko nemaje kubivuga rero, na amakipe 4 ari mu itsinda B, ubwo harimo ikipe ya KMC yo mu gihugu cya Tanzania, hakazamo ikipe ya Bumamuru yo mu gihugu cy'u Burundi, hakazamo ikipe ya Murandege yo mu gihugu cya Zanzibar ndetse na APR FC ya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ikipe ya APR FC rero igiye kwitabira iri rushanwa. Ni irushanwa ikipe ya APR FC imaze kuba yaritwara inshuro zisaga 3 zose, kuko ni igikombe yatwaye mu mwaka w'ibihumbi 2004, ikagitwara mu mwaka w'ibihumbi 2007 ndetse no mwaka w'ibihumbi 2010, ariko ibyo bikombe byose yabitwaraga mu gihe iryo rushanwa ryabaga ryabereye hano mu Rwanda. Nta gikombe na kimwe yigeze igikura hanze, bitandukanye n'ikipe ya Traco yagikuye mu gihugu cya Sudan mu gihe cyabereye mu gihugu cya Sudan, itsinze ikipe ya El Malek igitego 1-0, ndetse na Rayon Sport yagikuye
Zanzibar muri 1998 igikuye hara muri Zanzibar itsinze ikipe ya Murandege ibitego 2-1. Bona ko ni APR ishaka kuba yaca ako gahigo nayo ikaba yagikura iki gikombe hanze kugira ngo itazongera kuba yaba ya kipe bavuga ati ibyo mu Rwanda yarabimaze, ariko kijyanye n'amarushanwa nyafrika cyangwa se amarushanwa ari international ikipe ya APR FC ntabwo ijya yitwara neza. Nibyo rero ishaka kuba yakuraho, ikaba yakuraho ako gahigo gasanzwe gafite n'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Atraco yo itakibaho mu Rwanda. Gusa ugiye kureba ugiye mu mibare cyangwa se mu mateka akubwira ko ikipe ya APR FC ariyo kipe ya kabiri yatsindiwe ku mikino ya nyuma cyangwa se icyo twakwita nk'amafinale muri rushanwa rya Sekafa Kagame Cup. Hanyuma y'ikipe ya Simba ifite agahigo ko kuba yaratsindiwe ku mikino ya nyuma nyinshi, ikipe ya APR FC iza ku mwanya wa kabiri no kuba yaratsindiwe ku mikino ya nyuma ku nshuro zisaga 6 zose. Murabyibuka wenda vuba cyane mwaka ushize yatsindiwe ku mukino wa nyuma n'ikipe ya Red Arrows yo muri Zambia kuri penalty. Murabyibuka penalty Tuyisenge Arsene usigaye ukina ikipe ya AS Kigali kuri penalty yarase, byahise bituma rero ikipe ya APR FC itakwegukana icyo gikombe. Gusa nubwo ari ikipe ikunda gutsindirwa ku mafinali, ariko kuri uyu mwaka wo biratandukanye cyane intego bihaye, by'umwihariko nk'igikombe giterwa inkunga cyane na Perezida Paul Kagame, perezida w'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ubona ko ni ikipe ya APR FC ifite intego yo kuba yagikura hanze mu by'uyu mwaka. Ugeranyije uburyo yagiye yiyubaka, ubona ko atari ikipe yubatse mu buryo buri lokal, ahubwo ari ikipe yubatse mu buryo buri international cyangwa se mu mikino mpuzamahanga. Ni ikipe ya APR FC nk'uko umutoza yabigarutseho. Navuga ko tugiye kureba ikipe nshya, ibingibi mwagiye muvuga byo muri mu nkera y'abahizi. Mutoza byaranamutangaje cyane ngo ukuntu abafana cyangwa se mwatengushywe cyangwa se mwarakariye ikipe bitewe n'imikino ya gishuti, kandi we ngo ibingibi abyita ibitabara. Navuga ko ahangaha rero tugiye kumurebera uburyo atoza cyangwa se imikinishirize yiwe ndetse n'ikipe muri rusange uko izaba imeze muri uyu mwaka w'imikino wa 2022-2024. Reka mbabwire ukuntu ikipe ya APR FC izagenda ikina ko ku munsi wo kwa kabiri ku isaha y'isa 11 zane Kigali. Ikipe ya APR FC izamuka mu kibuga n'ikipe ya Bumamuru yo mu gihugu cy'u Burundi ku isaha y'isa 11 hariya kuri Azam Complex Icamazi. Ku isaha y'isa 6 ku munsi wo kwa gatanu ikipe ya APR FC izabicakirana n'ikipe ya Murandege ku isaha y'isa 6 hariya kuri KMC Stadium. Mu gihe ku munsi wo kuwa mbere ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9 ikipe ya APR FC izacakirana n'ikipe ya KMC nanone kuri KMC Stadium ku isaha y'isa 11. Ni imikino yose izabera hariya mu gihugu cya Tanzania, by'umwihariko muri Zanzibar ni naho finali izabera, ariko ubona ko ni ikipe ya APR FC izakomeza kugenda yitwara neza haba mu mikino muri iyi mikino yayo, haba mu mikino y'amatsinda ndetse byanagira kuri finali igikombe ikaba yanakizana, byose birashoboka. Gusa nk'uko nabibabwiye ni irushanwa rizatangira ku itariki 2 z'ukwezi kwa 9 rikazarangira ku itariki 15. Shampiyona hano mu Rwanda yo izaba yaratangiye. Mwabonye ko n'umukino bari buzahereho bakina n'ikipe ya Marino wamaze kuba wasubikwa ko biteganyijwe yuko ikipe ya APR FC izaba iri muri Tanzania muri imikino ya Sekafa Kagame Cup. Gusa hari andi makuru yavugaga yuko ikipe ya APR FC witwa Richmond Lamptey arimo arifuzwa cyane n'ikipe yo muri Libya yitwa Al Ittihad. Ni ikipe ya Al Ittihad yifuzaga kuba yagura amasezerano y'umwaka umwe yari asigaje mu ikipe ya APR FC, ikaba yakwifuje kuba yatanga amafaranga angana na miliyoni 50 z'amadolari asaga miliyoni 70 zirengaho gato z'amafaranga y'u Rwanda. Nge kuri nge navuga ko nta gihombo gikomeye cyaba kirimo, kubona ubundi ubona ko yego ni umutoza utaratwereka byinshi cyangwa se byinshi kuri 11 azabanzamo, ariko ubona ko ashobora kuzaba ari umusimbura cyane. Ubonye wagereranya yuko n'umwaka washize atigeze agaragara mu kibuga cyane, navuga ko ikipe ya APR FC iramutse imurekuye n'ubundi nta kintu kinini yabirigomba yamureka ndetse nawe akagenda akajya gushakira ahandi. Gusa yaba inungutseho kugira ngo azagendere ubuntu umwaka utaha bafata izo miliyoni 70 z'amanyarwanda bakamurekura akigendera. Gusa ni ikipe ya APR FC soza, ni ikipe ya APR FC ubona ko tugiye kuzayireba mu ishusho nshya mu mikinishirize mishya. Umutoza avuze ko bamaze igihe bakosora amakosa y'umwihariko mu kintu kijyanye n'ubwugarizi. Mwarabibonye n'ijya na Clement ndetse
n'umuzamu Ishimwe Pierre ni bamwe mu bakinnyi batagize urwego rwo hejuru muri iyi mikino y'inkera y'abahizi. Binavuga yuko uyu mutoza azagerageza gukoresha cyane umuzamu Ruhamyankiko Ivan kugira ngo arebe niba yavamo umuzamu wiwe wa mbere. Gusa ni ikipe ya PFC n'ubundi ziko irwaye mu izamu, ariko mu kiganiro nabashije kumva perezida w'ikipe ya APRFC cyangwa se chairman Deo yagiranye na kimwe mu binyamakuru bya hano mu Rwanda, yavuze yuko icyitwa budget cyo cyararangiye. Ubwo umutoza aho abona hadafunze neza bazagerageza kuba bazamura iyo performance yabo bakinyi kugira ngo bazagere ku rwego umutoza ashaka. Yego umuzamu ari mu bintu abenshi bagiye bagarukaho, gusa bavuze yuko icyitwigura n'igurisha mu ikipe ya APRFC cyo gisa nkaho cyashyizweho akadomo. Gusa ni ikipe ya APRFC ngiye kubakubita 11 banjye mbona yazabanzamo muri iyi mikino ya Sekafa, ikaba yakomeza kwitwara neza 5-5. mu izamu ndashyiramo Ruhamyankiko Ivan kuko niyo muzamu wa kabiri. Winkoza Adolphe twagiye tumubona muri iyi mikino y'inkera y'abahizi, nta mukino n'umwe yigeze abanzamo. Wabonye ko hakoreshejwe Ishimwe Pierre ndetse na Ruhamyankiko Ivan. Defenseur nashyiramo Nigena Clement ndetse na Yunus, kuko Clement nubwo atabanjemo ku mukino wa nyuma w'inkera y'abahizi batsinzwagamo na Azam, ariko ni Clement tuzi ubushobozi bwiwe, twaramubonye niwe MVP wa shampiyona ubushize. Ku ruhande rumwe nkacishaho Bugingo Hakim, urundi ruhande nkarucishaho Byiringiro Jean Gilbert aka Kagege. Hagati mu kibuga kuri 6 ngashyiraho Dauda Yusuf, ku 8 ngashyiraho Ruboneka, ku 10 ngashyiraho Memel Dao. Uruhande rumwe nkarucishaho Watara, urundi nkarucishaho Iraguha Haji, nkatakisha William Togwi, cyangwa se nkakora impinduka nkabanzaho Watara nkamurengeka ku ruhande rw'ibumoso, Hakim Kiwanuka nkamushyira ku ruhande rw'iburyo, nkatakisha William Togwi nk'uko bisanzwe. Nuko uko ngiye nayipanga. Ese mbwira niba twemeranya, nawe umbwire 11 bawe beza ubona babanzamo hano muri comment. Bibutsa ko umukino wa mbere uri ku munsi wo kwa kabiri ku isaha 11 za hano i Kigali. Ikipe ya PFC izamanuka mu kibuga n'ikipe ya Bumamuru yo mu gihugu cy'u Burundi. Ngayo nguko rero nuko nguko byifashe. Reka dukomeze twifuriza ikipe ya APRFC kugenda yitwara neza, ikaba yanazana kino gikombe igikuye hanze ku nshuro yayo ya mbere. Njye wumva Nebo Fabrice in Wolf Sport Rwanda. Ayo ni amakuru y'imikino agiye atandukanye, nkubwira yuko amakuru yose agiye atandukanye nta handi uzajya uyasanga usibye hano kuri Wolf Sport Rwanda. Ciao ciao, naho utaha, bye bye.